morning. We are from Smart Channel TV PSN Dekati. We hold a position as journalist. I hold a position as an editor. A position as photographer and videographer. Kita teruskan kepada pemenang-pemenang. How do you feel about this perkampungan ilmu? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam jabatan umur dan penyemat Malaysia. Saya PVK 2 Muhammad Salam Subari bin Sulaiman daripada Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Siput. Okey, untuk program hari ini, perkampungan ilmu untuk SK Karai, bagi pihak saya dan anggota, penerapan pada program perlu diperluaskan, bukan pada SK Karai saja, perlu juga ada bukan saja setahun sekali. At least kalau dapat buat 6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali untuk adik-adik sekolah ni perkembangan apa projek yang ada di sekolah ni, apa aktiviti yang adik boleh buktikan pada masyarakat luar. Saya rasa itu saja yang ni. Okey, sekian, terima kasih. Wait a minute. Who are you? I'm now at the batik craft area. Look at this amazing design. Everyone's so focused. I'm trying it too, and it's actually harder than it looks, but really fun. Once again, we're the young reporters from Perkampungan Ilmu 2025. Thank you for watching. Goodbye and have a great day. Music making ripples.